Mukyala n'omwami bavuire ku masimu ole yamenya eryamwene ole yasula eriye mu kyoloni awo ni obukambwe bwatandikirawo mukyala yavaawo yajja yemulamu okutenduka batukobye bugira okuwuuna ekyo ng'omwana yetuze nga woli kubona embeera neeyo embeera ya kikangabwa embeera ya kinogogo eno mu bitundu ebyeganga nga bambi tuwunire ku mawulire mabi nga eriyo abafumbo abafunyemu obutagemagana ng'ensonga eva oba oliawo ku bwenzi nga omusaada akoba mukazi we nti yatandika okulaaya nti era abasaada basobola okuba baye bamuwa ku kasente era embeera tebeera ennungi y'abafumbo bano era nga enaku nga 3 inuma bano beemerera n'amasimu omusaada yagema esimu ery'omukazi yalimena n'omukazi bambi yena yakuba tikanfuiraku yagema esimu ery'omusaada yaje yalisula mutoyo agona amawulire bambi gembaleeteire ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos bambi nga nkali kweyongerayo nebazaabo abawayi media ababeyo nga batubona era ntuuka bambi okubwetondera lino ebbanga ly'emazzi oba lya weeks 2 nga bambi tutubaweereza wabula tubeere mu kuno obuzibu ng'enakubirako ku mikwano gyange nti ebyuma byaife baabiiba abantu ab'emyoyo emibi abayenda okutwikaikania oba oliawo baida mu office yaife obwire bayiba laptop yenkolerako amawulire okweditinga oba okugasusula bayiba ni kamera yange bambi era nga kino kyatuleka nga wayi media nga tuzira kyetusobola akolesa amawulire wow kyatubisa bubi kyova obona maze weeks nga 2 oba nedigwako nga tutubaweereza nga tuzira kyetukolesa ekirungi kiri nti oluvainuma olwa kino okuntuukako eri emikwano gyange benategeezaako ku abatono ino bambi abaanenda ino era abaanumirwa mu bizibu bamami bange era nsiima nti mama bampereyo ku akasente akanambye okugula laptop twayizizaawo laptop twagifunye wabula kyetuli kusigazaayo okujasi kamera tuzira kamera ngeno kamera yetulikolesa tuyazika bweyazikwe kubaana ife ababanado dene igulo twagizaayo so aye nga laptop yo nagifunye wabula kamera tuyazika bweyazike ndidi olw'ekisa kya Katonda era tulida kufuna amaanyi agagula kamera ya milioni nga 3 milioni ena yetukolesa ekolesa emizindalo gino aisaawo eyo sente tuba tuzira saawo eno so oba eyo n'engeri yayo nange osobola okutwiruukiriraku tufune ekintu ekyaife kamera bambi osobola okuvaayo watuyamba nebaza bamami bambi abambeereirewo nibampa ku buyambi mwebale ino bwe mwatula Katonda abirizeeyo bambi mwandaza omukwano ka laptop twakafunye buli saa eno tukasigaiza kamera aye ate ney'amaanyi aye nirya wali Katonda bambi bidda kuwa mbakubye ndi Yazid Yolisigira owaife bisidde mu bikado Mukyala yakoba nti balwene mu obwire bafuna mu kumungulana bakalwanagana enaku nga 3 so yo yalumika mu lumbanga balikulwanagana kugere kuncho kutuuka mukyala namubwene entabu yavuire kuki omukyala atukoye mubatandika okulwanagana kuva luzinga ku kigambo kateni nga alimu kubaligula ku kateni oteeku mumumba omukyala aliku n'akasente ke nga mwana azadde alikugeraku ekikangabwa kino kigwire mu Silver Ward nga wenkobye era nga abataka bugira okukyona ku lwaleero nga omu ku batyami yategere ku eryawire bambi ng'ono yasazeewo okwetula mu bulamu obwensi wire amazeemu ku weeks nga 2-3 ngali muku n'obutabanguko ni mukazi we omukyala tubaye kumufuna mayina bulungi kwa batukobeire nti omukyala ono mukonjo yali akamufuna aba wakabitawo weeks nga 3 kikayibwa okuba nti wire ono ayajja ku bitundu ebyo ebye Kampala nga abavubuka abere muvubuka myaka 22-23 so yajja ku mu Kampala so nga abasaada wetwewonenza n'okuwonawona ayayagaana omukyala ono omukonjo yayogera yamukoba ebigambo bye omukazi yena bambi yaikiriza wabula kasooka wire
afuna omukyala ono mukonjo obufumbo bwaibwe bubere bwa kusikagana wire aberenge ebyakasente akazira bulungi nga jasi mukubi wa chapati wano mu kibuga ekiganga ku Kaliro road oluguudo mu Lwidi luno olujja mu district ye Kaliro wire aberenge akuba chapati era nga ebisere bindi mukyala wono omukonjo mwala abere muto mutati yena nga idaawo wakubira chapati yena yamuyamba ko kusibira kuba customer era abantu baba babona nga biriyo ni wire ni mukazi wali mu business yakukuba chapati wabule byetawuni obidi kiboneka okuba nti omukyala abeire engeri abasada abandi abamugwegwebya era nga bamwagala ku mulimo guno gwa chapati okumusigula era nga batukobere nti omukyala ena kudde nabeire embunga alimu ko nakasente olwisi wire katediye kavwa ngabona bakuba ku chapati ngo olwisi omukyala bako ko nakasente so wano wire yatandikira okususubya yakati no omukyala ono yandibanga alina abasada abamwenda era nga abatukobeera aboluganda nti embe atebeere nangu kino kyavira ku wire okunaga ku mukyala ono isimu yali konta n'obukadi yabo menaminamu abona abasada abamwenda obaoli awo kuba namukubiranga wabula embeera eno kale yayongera kwonona bwonona ebintu omukyala wa wire yena kino kyamuniiza batukobeere nti yena yaje yagema isimu eri omusaada yali sula mutoyi yena akati kamwesasule so embeera etyo webeire abenganda bebagezaako okuyingira mu nsonga dino okubatabaganya wabula bano booli awo obufumbo bwebubaire bw'abaana bato nga bakaali bato ng'ezirawulira mwine buli muntu waataako omuliro tagwisa era nga batukobere nti onako olweido bano balwainagalina munku beekuba era ano buli muntu yakitegeire yabwe n'abantu bali kubagana yakatya oyo wire ni mukazi we n'abali kulwana wano babaye babaidi era olutawo lwabeere lw'amaani era nga abantu abawire kyebakubye mukyala wire bakayitosula munumba omwo kuba omusada yabeere muniivu omukyala yaje yasula kumbali mu maka agandi yaleka wire munumba yenka so tibategere nti wire okumuleka munumba oba oli awo yabaye kujja kwekola ekibi era nga wire ono yafunye akawuzi yetugira ku lwigi wa mulyango era bamwagene nga atyaime n'akawuzi nga kamuli mu nkoto nga wire mufu so bitye bibaire atwogereko ku n'abenganda n'abantu ab'ekyalo batukobera ku mbeera eno lwabaire lwaido omukazi yaida yankoba ati saawa 12 bana kitundu 12 awo ati wire aduse n'engoye zange nanoonya kuwire yemiyandu ndogere naye wire yambula naira nako omukazi namukati obufumbo buli ikaikana ido tujja kubibona otayomba otakola ati tibeera mulungi tolaga busungu namukoba aye mpulira mbukoti bamaze bayira mu balwana nze ebyo tyabitegeire mu balwaine kayikwenda kusiba mugala kumutuga kayikwenda mwala yalumuka yajiwa mulamu we nikene kona kaja ole mulamu yamukoba ati amukazi walimu atenduke wena jjo okoleki otenduke mpera n'ekimanisa ole yakoba ati jjo olute ku munno gale kafwere kaide galute ku mwine n'okumbona kubiri mayi bakoba entabu y'abaana babiri abafumbo yavuire kuki satete babaire bayomba buli luna ole yamena isimu ole yasola esimu mutoyi era nga baida n'abalamula n'abakoba nti mbawe imwe obufumbo munalwananga bulwane kuzira kwaika ngani yamena isimu lya mwine bombi owundi yamena owundi yasula mutoyi kale babaire batyo oba lizuye kuikuba aba kukisima bano bamaze ebbanga kinga bali mu bufumbo era baliko n'abaana basira ku mwana bawezeza n'emyezi 2 oba 3 n'akawala nalinze ndiika binga ino nti akaana kano bakagaanamu akaana kangu ati nedda maama kankuwa ejjajja ogire naye totya nze bonabonanga akawala kakakaisa titya nali ndiika binga gakatokato kaboneko oti kateeka kulu mukazaalaku aye nga kaboneko oti katonze nali nkatya n'okatya
n'omulenzi yanamuka nti ayiwe ozira sepiki ozira kyolinakyo ozira kyewiko ozira ki omukazi oli kumwenda ku naye ng'akola kagamba tujja kukola tufune tujja kukola abayenda katonda atusa sente kabekenda keito omumala koona kafu awo omwala ge tutayidde muluuli yamutolerawa ndidi buti omugala aliwa akoona kabaire ngaawo tukola kino mukwano kitula kuwaiza ina abavuka nga ife era kituyisiza omuvuka kikolwa kino ekituyisiza ina ekaliro loodi kitula kuwaiza ina abavuka banatweireko nga abavuka kibiina okuba nga wetaire mu mbeera nga ey'omuvuka eyeekoze ekaliro loodi kitula kuwaiza ina nga ife abekaliro loodi abavuka ndikwenda mwereku n'abakazi baye tubisanga bubi ndikwenda mwereku abakazi yatuusa obwire yagema omukazi yamugema enuguwa yamusiba yamusibye omuwala yamumunsuka yalumukira owadadawe alumukira owadadawe omulenzi yamulola akati alonale wajyawo uno muno alimu era n'omulenzi bwe yaviire eyo yeera mu nyumba yeze bukwetuga so abavubuka nenda mukola ekintu ekiramu bulungi okwetuga tena ensonga enkulu yakutegeragana nabiri oba galiwo ekikugemyeku kyokigayira abantu bakutereze ekyokwetuga ti kintu kikulu ambaye nagamba nti akigumizake ndi mutuuze wa bukonkaye ndidde wano mwiganga municipality ku kyalo kye bayita Kayo Road okugwamu ekyekanga ekyomuvubuka munaife okwetuga atukubira capati nga entabo yaviire ku mukazi omukazi nga babalwe nagaine tinabeere yayina bali bavueku ayogera kikola kino kivumire n'abavubuka banange bana abakazi bangi mulekere bana kukola kintu ng'ekyo aye mbona ifo buti abye omulamu obwenzi oluvannyuma abakulembeze ab'omu kitundu kino Silver Wood baidde wano bambi bajjira okutuuka nga kituufu niwire ngali kulengerera bambi ku muguwa amunumba bategeeza poliisi ey'eiganga poliisi eidye batandika okubuukiriza babona nga nekyo oluvannyuma omulambo gwa Wire baguta ku patro bagutwala mu iggwanika ly'eddwaliro ekkulu ly'eiganga ng'okunoonenkereza bambi kujja maiso so embeera toweebeire mbeera ya kiyongobero mbeera ya kikangabwa mbeera ya maziga bambi Wire afiire mu bulamu obwensi mu bintu ebyokusaga abenga ndi babona Wire nga afunye omukazi balina isano nga baidi bambi omwana yafunye mwene yamulese era nga oba oli awo ajja kuzaala ayongera okugaita famire wabula n'ebyo afiire mu mbeera etyo tiyakusaagirira kuwanagana bitu ebiri ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos.